Hadian ke kubor jong ke jingkam no ki sipai BSF ya ki laingot ki badan keti hak ban set yap ya ubak running nong kenri hak santarik uni upnai hapom syutia henry kete ketena sipai kampat IT ya ki syaki bor pulit ke East Kasiel District ban pelong ya ki jing token hadian ke jingkam no ya kite ki laingot da kete ketena sipai hi hak pratarik menta upnai bat kila thungru da ka kanhun token kini kisipai ki badai na ka G Company 4th Battalion balaong heru baya way na pedang jengki badan keti ban siat laweng kamno sipot kane ka kanhun toket balatip kum ka Code of Inquiry bala klihi da UDIG kate ketenat sipai kila hukum pankam ya kite ki laingot bakan thop ya u head constable bat ya unongnya kali laong ba uni head constable ula siat lai kuli na katiar siat Beretta SMG jongu ya uba running bat kini ki laingot menta ki don haka headquarter jong ka 4th Battalion Hasilok henry kat kum ka kupor na ki pulit laong ba kila penbiang lut na dong syadong bakan thup ki jing tho habaya dai bat kane haka bandawa na kate katanat BSF bakin IT no ya kite ki laingot henry haduk menta ompat yo satya bala syutharai ru ban nakaliang ka BSF ru lese kadang yele bentuk kit penia ba halor kane